RVN Lisu sete nalu seketia su timni timukwa tiama abama izan zabu ajisute khwa nyenye zaiti khwa khudzu chocha mikwa bi Catholic khudzu chote Jesus phazu chu ngalo Holy See bemanya Catholic khudzu chokwa bi Jesus phazu bute bema ngalo Roma lo phekwa bi ti phawati li khobu mutiama Jesus phazu bunya mukududu kwa tiama Catholic Jesus zabu biu jini chu mine la so so jo chu abi khudzu choku kwa phyola shivu amya shite shege tiama mi ngalo Roma lo phekwa bi ti phadanya ti phawati ngalo Roma lo phenya mukududu kwa tiama sipa Yesu Jesus te halusu Jesus zabu abi Catholic choku kwa tiama Jesus zabu ichiami ngalo khudzu chote khobu mutiama Jesus phazu bunya Vatican koi kwa tia sini mi yi tia ma ngalo Catholic sonya mukududu kwa juama koi aji sububi jale khwama mi ngalo mukududu kwa juama koi amyate khobu mutiama Jesus phazu bunya ti phawati li khobu mutiama Jesus phazu bute kholwama mi ngalo Holy See mi te Vatican mi bi ryama jema mi ngalo Golengai mi Holy See mi abi Vatican mi nya mawale khwama mashile khwama ngalo Vatican kwenya tituku han tsuku kote chulama ngasi Holy See mi nya ivu wisa lusubu choshu tiama khudzu soku kwa jitu ovumu tiama jute bema ngalo mukududu kwa juama kwaya myabi jale khodu yate Vatican City State zute ma jale kho Holy See Jesus phazu te jale khwama ngalo Holy See Jesus phazu babi Vatican City State Jesus phazu miyama mashile khwama ngalo Holy See Jesus phazu nya Roma koi kwa tia sini mi tia ma ngalo ko kwa mi tia sunya ni to shi hangwa chiro ngase Holy See Jesus phazu bunya mukududu kwa jwama kwa myabi jale khodu yate mi tia su sa ha sa tsu saro tia ma ngalo Vatican City State kwa mi tia sunya titoku ha ko wa ngalo Holy See Jesus phazu kwa bi shegama thokunya Holy See Jesus phazu kwa mi tia su bu ngalo Vatican City State kwa bi shegama thokunya Vatican ope kwa tiama pashe bobe ngasini timni timukwa jiate ryama thuku ami ngalo ti phawadi tiam ngama Vatican koi kwa shetama tsude video wa kunya mine these kwa goyama wa kunya mi ngalo nalo khru glaso ajisute khishamuwa